License program ngasih hauna sangat tidak timbiri ba ahantara ni thoi madi mang dengan timbiri ba mati pun dari ba mati maya dari ba hanya sing moda sing mati silam sing imas mise sing Yelhou Mayek ki matang da madi Yelhou Mayek ki asi khanga da bani na traga chan da bani masigi wahau si aikoi shubna gi hauna sang natraga apwa marup ta gyoga tumina leira akoi asigitana tanana leira mi natraga masi Mayek si sangok na makana bonana leira mi ko masi limited wala mi masi matanga koi ge asigi akoi kanona iyaba bit kanona koi bidising na hairamba MLPCC haiba aikoi gi maming leitraba maming yamna thawdra organization ka hairna se masi ताबद का जितन नुआइते MLPCC नात्रागा any organization नसी कायम साथी ना मासे मतिंग मगु लई के आए तो मसना माथों तो न विचार तो कितन ताबद नहीं असी माय आगे वाकन जीवानी असी की मतंग नहीं कोई Yelhou Mayek की मतंग उसी का कोई खाने नहीं से करें उसी Yelhou Mayek नाविया कोरोना उठो किना Yelhou Mayek सीना चुम्मी masih jalan betul bani, ain hai ni se, aku ni kana dah hai ni. Ojik tu mayam dah aigi, mama ni nanggi nama mayam hai aigi aigi, orang tu kalim tu khangda de. Tahu betul tu masih, acum baca pasal pamian hai ni se, nasi ke thana meeting mana tu ya. Sana reda tahu bila meeting dah, ain dah tahu betul, orang nak berpun mana hai, masih aig koi nak khangda de, koi masih acum badi pamian. Hai acum badi pami sebetulnya hari. Aduh, acum kasih pami di hari kari kau sih, kari tahu tu masih jalan sih, masih acum masih lepas sih hari ni, masih wadi hari ni. Aku jika hari ni ramai kau ni mama ka, kau ni wangan ramai am, hari ni masih komedi masih maga nak laga kau ni expert komedi sih maga masih jalan sih kan ni. Jalan hari ni sih, karena tu hari ni sih, thoklai ba, waktu aku nak kerja ki thoklai mo, kontroversi sih nak kerja ki kau ni no, Marudi karena teman-teman masih hairan betadi. Ini yang sama hari ini sini. Ojik masih ki wow to tolak masih kata ini tolak ya juga. Sekitar 29 Mei Lakipur da Manipur Language Protection Coalition Committee na meeting ama tahu. Aduh ni meeting sih na tahu bagi madam se kali na hai pada Manipur da Meetei Mayek na lifetime mau hai. Masih gunung Mayek na kali Mayek masih cycle tanggi sih masih shoot tanggi na MA mau jo even Manipur University dah hai yang Mayek sih na tanggi adu tadi mu Silja dah dari Assam University sih Manipur Department dari sih kaino university tadi mau na hai Manipur University BA pass ko bangang hing Assam University dah MA tambah taraga di mau kerana Mayek na tangni hari kontroversi lah. Hari kontroversi tu makoi na ada kau di Meetei Mayek na tangni, but kerana Mayek na tangduri no. Makoi na ada uji Manipur state ceri ba Mayek sih na kau Assam University tu tangga tu ni hari se, kerana masih ke bawah populer. Masih uji kerana ceri. Adu orang tu apa ada kontroversi apa lain se, kontroversi yang hari saya ni basi asli loicat na punya apa kau mayam. Anu tu. Atau orang dia kau nak asyik mama dengan asyik lagi thar ceti bercahaya dah, maka masih macam dah kau nak mayam pun laga. Meetei Yelhou Mayek ki barang dah kata jangan orang cakap hai dah kau dah file ni mana dah, kau ni file mana hari ini kau ni itu ni mau kau sejauh ini, bapa pun sejauh ini, tu dia kau ia berkogen sejauh ini, wajah syukuran. Dia mesti jawab, ayah hari itu file saya, pada study tu, orang tahu dia study sih di kajian tengah kau ini, awal panas laga, kena panas laga, left baca dia, asyik left sini asyiknya, asyik left saya kau ini, awal district lagi hauraga, aku ini gawat ni high court pada tahu dia case, maya masih study saya, magi repetition tu cingba, mana
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯗꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ 80 ꯀꯩꯅꯣꯗ 93 97 ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯀ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯣꯅꯤꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯀ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯕꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯀ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯕꯤꯆꯥꯔꯁꯦ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯨꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯗ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯕꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯀ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯃꯛꯇ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ MA ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯛꯁꯦ injunction tꯧꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯅꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯂꯦꯞꯄꯨ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟ ꯊꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯂꯦꯞꯄꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ MA ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯁꯜꯂꯛꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯦꯞꯇꯣꯔꯤꯁꯦ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟ ꯊꯤꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯗꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯕꯥꯁꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯋꯥꯁꯑꯞꯇ ꯎꯔꯦ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗ September high the minister high minister of whatever number city Miami country lots of memorandum apoi the chalaga high no vishnuya the high NC Tanana NC highly to them on a percent and a full load of percent and a Tamara Napoleon Jamaro high state asko Madu like there Lady Miami thank you asigi mamanga ko wali tari ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯟꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯥꯏꯟꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯄꯥꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯤꯗꯦ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯇꯩ ꯅꯩ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯇꯩꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯤꯇꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ evidence that ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯠꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯁꯥꯝ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯁꯥꯝ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯦꯡꯊꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯅꯍꯥꯟ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒ ꯊꯥꯡꯅ ꯃꯤꯇꯤꯡ 5 ꯁꯨꯕꯁꯤꯒ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯕ ꯃꯁꯤ ꯅꯣ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯀꯣꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯆꯠꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯨꯡꯗ ꯆꯍꯤ 100 ꯆꯅꯤꯒ ꯆꯍꯤ 1000 ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯍꯪꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗꯣ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯂꯩ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯈꯪꯕ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯇꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯩ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯈꯪꯅꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯍꯤ 10 ꯆꯍꯤ 15 ꯆꯍꯤ 20 ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯒꯣꯕ꯭ꯂꯦꯠ ꯒꯣꯕ꯭ꯂꯦꯠ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯅꯩꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯇꯪꯗ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯒꯣꯕ꯭ꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯒꯣꯕ꯭ꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯌꯦꯛ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ
वायना मयामदा हाइदि मसि लागे ai maije param ni isa ki wakam ko pira pani adu mo mujib phau ta lei ba manipur na university ko na tamjang ba mayek se ki matang da miyam ko he so ta se so se ba ko tung cha ba lo ra sigi mamoi na tamjani ba di para tamba ta hari ni mapan manipur da ina no na mo sigi mayek sigi ki si che si khaw ho ba ki maram ni Julai kita mampu MLPCC haiba mapan manipur dalai kali kawa organisasi kada lagi ama ni lagi minuk sikap tu semba itu non ki matang da itu non na Assam ki official language ko Hindi ko haiba agar berkongjang cengkal saksi bagi matang da pula pensi tu sem ni masih tu all Assam manipur student yang di stakeholder ko ini maruai na saya tu pelisat merah pai loina na tay ilay group kamani masida hariba MLPCC hariba look asida niyam ni bawi niyam ni naina ni tham tham matunda tangkai haibaduni sali mayang si unlawfully ayam so haidani unlawfully manipur government amadi manipur da leiba CSO singa habani pulai paiba harma singa support toba CSO aman barboina CSO ka ta la kan ki mayang ni hari mayang atugi amadi lapta ni bani process atu leibak miyam manipur da leibiri bam leibak miyam amadi Assam da leibiri ba hai mayang atu yadaba loina na manipuri sahitya parisad imphal na su yadaba mayang adugi mayok tani ekoni sanction jari basa Lakhipur ki mifam aduda lepna raba matungda miyam na lepka dabani sub committee semgani natraga semoi haibasi adubu aroi bada podium haibadi akairoromda dais nomda phambiri ba MLPCC ki anam matung singi maigei dagi lauthok pirei miyoi kunmathoi na semba sub committee ma semani miyoi committee na kunmathoi na semba sub committee ma semgani haibasi aini miyam ko khongdok cheri basi numit adu ki mifam da yaujero habidi leibak miyam ki opinion nate numit adu ki program conduct tawriba program ki convener oiriba yamba asangum sopon phongro ki bani wajana da pawsu habidi MLPCC tu tana lepna ba committee ma tangai ba da lai lai habise madu da ko yamba sopon su jobi haidi miyam da lepna te kunma thoina semani haidra sub committee ma seme sub committee habisi akon organization yaujero ko matungina main committee ama leiraba matungda main committee adu ki 1/3 ko mana sub committee ama mangsim nei adu MLPCC ki sub committee ni working sub committee haina thai adu miyo kunma thoina semi adu arabadi MLPCC ki si miyo humutar ko mana sem organization la question ni adu su miyam na khanba mi na mihut na te miyo kunma thoina semi bisida MLPCC masana sini haiba jari mondagi mi ohum khangalai ahum duga masa ji intimation letter amat birakhi akoi lujengan wajai mo da pibirei heading da thabirei mihut oina khanjana na bagi haije zero haidana heading da aduga chichi body dudana semdo obami kuma thoi dugi manung ko baza so habe akoi ki thawan maruki president ki min habjalai min dharak president ain habjalai thawan maruki president amadi secretary ta hangada adu ko authoritative oiba maigi de chero lama ta birakhi de ahum subada wajai mo joy kumar da koi jatra hangjaru wajai mo joy kumar ki magi initiative letter ama bibi rakhibra wajai min sai koi hap ya bra haidana no adu ko ta birakhi de sina Manipur da thok ma thogok tuga parak tampak da thoi ba thogok siga punjan da bra hain ko ni chingna bal numitu ki aroi ba meeting lo sala ko da kana ba nanda babu hai mi oi ma thora ga nang ki ba wangang du su kitan pem hat aduna ai koi na Manipur da chali ba se Manipur da di lai ba ma cha banai se ting thok na khalli ba mai ka si lali alang bagi proses te khandani ha se hai no ngam mi thok te
मरमदी इंशोक लिसिंग अमगा लिसिंग अनिगा तरुकी अगस्त की तांग निपान था केवल केर को बॉडी अमना फूना प्रेस ता हापिएबा नकोई सिदगी कनागो मी मता मैं के मतंग दे वांग बजारो सेमिनार तबु यारो प्रेस ता हाइबि यारो करिन ता तबु यारो सिनियर कोइना ngasi khwaidagi leading role ba manipuri sahitya parishad assam manipuri sahitya parishad imphal aduga north east da iriba authoritative oiriba miyangi leading organization sida hije nomai ka paka nomai duna bhaya kanu oiraga bhaya oiraga mai ka makhan bas achum barachum da bara haisi ngasi ni da dindi miyam da hangi si adu kari gi no ba miyam gi da thabak ta ba adu achum da yufam organization singuna si appo kumar pira natana ko Yelhou Mayek kunungsi da bang sa manai kan bai ba Meetei Mayek natte adu eta kadi kiri bu kana program meeting to waja kuna kan tanai mingudi banjar haisade akoi da kain tau da ki ne le hoi tau adu di miyam gi da thabak ta riba achum da yufam organization singuna ngasi ha da till today not a single line program three be ba ngasi so ka haidi bora bontra bora organization singuna amdu sunggo piro August ki tang nipan lisingani ga karukta ani suba nongoi utpani ahan badi 2005 ki 30 April utpani ekoi gi apomor obade Meetei marukna komba Bishnupur High Court ki order to da suit number 15 ekoi na thangali ba kaino tara subject matter tara mapan khanta ekoi na mai pa e haibi gi damang te komba mi pham da Hari belum ada ki organisasi itu ki nioi ani na kulai paraga, ini makok tu nomai namani. Aduga, amuk 2006 ki 8 July August amuk nomai na paper sender tu. Kau tan hat ni hari ni. Aduga thom tu sober pra, na terka sober kita pra hari se. Manipuri sahitya parishad kita serupi ngasi. Apa itu mau isi pen dia? Isi adu kita ni adu ekoi achum bagi tabang achum bagi yufam warga miyam ga thabak tau organization amani haina ai di long koi I belong to the organization 23 years ai su samre organization sahitya parishad thagon maru sahi kun go hum doi ne social service la jare ai isang ai ja mayam hai kai asi tau lo bahuna pra ado hai ba akoi the document dei lu mayam sa Jasa kono si takdir abi status ko hai bani lek tinga ki chathau hai bani kali ki chatha de 1983 da Manipur Guwahati High Court Imphal bench na status ko order thok rabi matung da 1986 tagi 2005 da kali ki lari tam dirmo Manipur court na thing de leite sarkar na thing leite lari tam badi ai koi da na Haibadi Yelhou Mayek adu lali haidana laujari ba koina 2006 ta makoina thingjan bire dongmeina aduga 2006 ta 2016 gi July ki tang chama thoi ba thingi ti manu da haiba lalholu na soba milal haiba group ta lai ta batumina ho bane adu so koi hai sarkar hai koi thing desri NGO na CSO na tabu 2016 yaw ko kan 17 yaw ko kan higher secondary ko tam salam ya mi amabu na mukut bandan tamba amabu na thadok na tamba akoina mayek tu ki matang na wa mo haijade manipur sarkar le mai to chatte u kan kai to badati mayek tu chumi hai na khati ba system go to democratic natte undemocratic ni hai base court na proof tawe court ki mata authority ti koiba Mr. K.M. Bhadri director Archaeological Survey of India ki carbon dating tawraba expert lakna hangi hariba court na hangi ko hang tuda mana khumme hai ai madu ki mai to akoina ai ninthi jana tawre chai lising ani ke chani suri hai ne adu makoi ki member oiriba haibadi Meetei Mayek expert committee ki member oiriba iche member sida lakira maba Sarojini Devi da hangya ba naha Manipur sarkar na expert amani haina khallaba mi amani loina no authoritative oiraba mi amani Manipur sarkar na namonda masi thabak se investigation taw haina sinabani
adugi investigation to mayek si 27 se country nei ki mamang ta nang investigation tawra no hangda man tawde no investigation nei thume mayek se na nei koi na hai te court ki mamang da hai ben adu huji apona lakse ni mo point di madugi akoi page ahum oiba adi iba zero na makak akoi achu mayek chana number anguna puthok sen अदो कोई मियाम द सुसुसु द तुंगन ग सिटी मतंग खुदों सा द बदे नै लोय हाइजर रोगे अखोन लाक्सेनिंग ब पॉइंट दी मणिपुर दा चसिन ग्रे हाइसे भारत सरकार से इंग्रेज सरकार न चै लिसिंग नि सॉरी चै चली जांग खै मो चली दगी चै जान जांग खै मो अखोई मखा पोन ले अदुगी इंग्रेज की मायोक द रिवोल्ट तो गी कांगु दो लाले है न कोई जस्टिफाई तो गदरा मखोई दु नो पिरम दगी नि से इंडिपेंडेंट पंग एमए तौंगी मसिदी यम नखरबै वानी फरेने मखोय तमजो मखोय करता हाइदे अदु मफम सिदा हाइबो मयेकु चतना तो होना बिरेबा एमएलपीसीसी हाइबो ग्रुप तो बने कोन कंडेम तो मागी खल्लिबो प्रोसेस तो बने कोन कंडेम तो अज करिगिनो कोन असुक नुगाइना बेंगोली में चै चनि जांखै चहुम तम अबसिगी मतुंगा अकोना अतोप मयेक अम तमनिगै सिकाइ नंबर 1 क्वेश्चन अदुदी अखोई की मयेक अमन लई हाइबदुने अदुनबु अखोई अदुई मयेक तो तमगे सिने कन्वीनियंट ओइबो थादो अदु ओइतारगदि हुजि चलिबो मयेक कुंतरेक से अखोई मितै की असेंग बदुरा हाइबसिबदि एग्जामिन तौमिन से हुजि चलिबो द सेबि बन हाय अखोई इबाइ बिसुन नान कोंतोर अखोई दी येलो मयेक से सपोर्ट नते कोनु मयेक सुनते येलो मयेक की दी कोर्ट प्रूफ तौरे रेडियो कार्बोनेटिंग तौरे चाहि लिसिंग अनि के चली सुरे हायरे करिगिनो दुदी कोनु मयेक से ngasi bauda expert ni na kari authoritative body mana check to vidri kari karo madu tau moi dona chai lising mari makai sur mari koi dia to sakani akoi di yellow moye ki de bak thorok panate achum moye ka ma saran ki wali thorok group ni phajai moi ki wat then kari gino MNPCC kumba site परिषद kumba organization mari si high vidri bak follow se high vidri kari adu ki praman matik sha khudam pandam loina thamme नोंमै जिनो न नमगी बनि हाइबा से नसि चहि 35 कुनगी मतुंग सिदा अमतदि हाइबो बा नो मणिपुर सरकार अमदि मणिपुर द लैबा सिओ सिंगना अनडेमोक्रेटिक होइबा नोंमै की मतुंग तौगी पतो कोइ कंडेम तौगी सिमना हाइबो बे को फचल सु गाइ हाइबो ममराय बो हाइबि द प्राइम हाइदे अदुगी महौदा अपुक मरुदा नोइ किन तौमी नोइ थबाइ थाबे मतुंगनि यस अखोइ मी अनि का माले मणिपुर मितै नै बसिंग सिमनुंगा अपु मरु से 2% फरंग ai di phang mani thai adu kai koi konsen bi dai this sentiment hoi kara emo to zita ga adu pasai ko tani ai se ko chani ni se adu akoi ni in details ukala ai report sing akoi miam ni hek pa ma do akoi in details akoi na he na miam khangna na ba mite lo de ki thoba अदुगुम्बा पोर्ट्रेट सिंगो अखोय मयामदा लोइना लंथोक सेके अदुगा कोर्ट की मफम से थमजरगा इलोसिनजरगे कोर्ट ना हंगी मणिपुर की तोंगा मफम सिंगदगी सगे विभाग युलाइदा लाकरिबा मय सेजे खरा अदु फंगदुना चीफ एपिग्राफिस्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया माइशोर दा लाकतुना कार्बन डेटिंग की खुतांगा चांगिंग तो खरबमिते मयकु कोर्ट न कमीशन न सेमदुना मणिपुर की लम न चतुना थिगथिबदा पल्लिबा बियोय सिंग अदुगी युम दगी मयक सिंग असि फंकी हाइना कमीशन अदुना कोर्ट फंगोखि आनदा अनि सुबदा 20 सोराइसम माइपाक्ता ना हांगलिबा मिते येलो मयक असि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया माइशोर की चीफ एपिग्राफिस्ट कार्बन डेटिंग की खुदाना चौराना ये बदा चौराना चाहिए लिसिंग अनि के चनिरोम सुरे हाइबसे कोर्ट की मांगा माइसोर के लेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया माइसोर के डायरेक्टर श्री के.एम. भाद्री नमसाना याखी औम सुबदा डिफेंडेंट को खलकी मय कुंतरे की मतंग कोर्ट न हंबा माले की करबा लैंग्वेज फैमिली दिगिनो हाइबो वहंग की पाउकुंदा इंडो यूरोपियन इंडिक्स फैमिली की नि हाइना पाउकुं बिखि अदुगा मय कसी लिसिंग मगचा तरेदा एदीदा बेंगोल की कनाको वंडरिंग सेनासी अमने इंट्रोड्यूस तोबिरमनी हाइन कुंकी मिस्टर भाद्री मरी सुबदा प्लेटिक की माइके दगी फलबा मिते येलहौ मयेक की लैंग्वेज फैमिली की मतांगा हंगो हंगी पौखुमदा मिते येलहौ मयेक असि साइनो तिबेटन लैंग्वेज फैमिली की हाइन पनबेखि मंगा सुबदा कोर्ट न हंगी मसिंग मयेक यावदना कनाको नेशन अमकी मयेक कोइबे याब्रा हाइनो
hangba wahangi paupunda Sri Bhadrina without numerical it cannot be a script of a nation haina paupum biki ikai kundasari Meetei Yelhou expert committee ke members koi bhi Srimati Sarojini Devi director archives matamadugi mafamda government of Manipur na mangwanda habadi Sarojini da sinakiba thodam matungina department ki akhanga hi ama oina thijin humjin duna achumbu mayek ama khangop nanabagi investigation ni china pangthok khibra haina hangbo hangi paupumda investigation amata pangthok pike pangthok chakide haina paupum biki sising se court ki maru paupum asigi original copy akoi da leijare mayam yam ni si dai matang sai bok thamjage akoi saki matam su su sale matang se ki thobu da sile